Sa nahitabong kausaban sa Senate leadership kagahapon, migawa sa mga pangutana kung legal ba ang gihimong pag-usab sa liderato sa Senado ug kung doon na ba'y quorum. Atong sayro ng paglantaw ni Ana sa pipila ka mga analyst sa report ni John D. Esteban. John D. Yasara, managlahi ang pagsabot kalabot sa kining legal nga basihan sa quorum tali sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian ug Senator Alan Peter Cayetano. Ato sayron. Sentro sa diskusyon ng legalidad sa quorum sa Senado kagahapon, di nag-elect ang 12 ka senador ug bag-ong Senate President Pro Tempore ug Acting Senate President nga mao si Senator Sherwin Gatchalian ug mga bag-ong committee head. Sa 24 ka senador, 13 ang gikinahanglan aron makakorum base sa Article 6 sa 1987 Constitution. Kagahapon, 12 lang ang present. Human miabot si Senator Chis Escudero. Apan sumala sa grupo ni Senator Gatchalian, base sa desisyon sa Supreme Court sa kasong Avelino versus Cuenco, ang 12 ka senador igo na matud pa aron maka-establishar og constitutional majority ug makakorum. Matud pa nila, dili makatambong si Senador Jinggoy Estrada tungod kay napriso kini sa kasong plunder, samtang dili pa makitaan si Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa matud pa dunay ICC warrant. Bisan pa niini gikondena sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano ang maong lakang ug gitawag kini nga illegal. Gisigundahan sab kini ni Senator Rodante Marcoleta. Noong panahon ng Avelino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isa senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakabasa ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Sa bahin sa usa ka abogada ug faculty sa Ateneo de Davao University Political Science and History Department, dunay kalahian sa legal nga basihan nga gigamit sa grupo ni Gatchalian. What's with the problem nung inadapt nila ang Avelino versus Cuenco? Kasi in 1949, iba kasi yung factual circumstance. They were in quorum as soon as they started the session. It's just that may nag-walk out. But if we look at what happened yesterday, there was no quorum in the first place. So parang, if we look at the factual circumstance, maybe the facts are not different. And sometimes, tinitingnan natin kung fit ba siya sa factual na nangyari noon. Dugang ni Attorney Cunanan, base sa ruling sa Korte Suprema, apil sa ihap si Senador Jinggoy Estrada. Bisa nakakulong kini, apan lahi ang sitwasyon sa kaso ni Senador Bato de la Rosa. The ruling of the court says, if a member of the Senate is detained, he is still an elected officer, he is still part of the Senate, and so his membership is still counted in the quorum. At ang pinaka-battle talaga natin ngayon is the position of Senator Bato de la Rosa. Because in Avelino versus Cuenco, very clear, it must be outside the country. Kasi may term tayo na beyond the coercive power of the Senate, meaning hindi nila makumpel to attend or they cannot reach it. So we have two positions here. Is the hiding of Senator Bato de la Rosa be considered as beyond the coercive power of the Senate na talagang ipasali siya? And the second is, he does not fit to the situation who is someone outside the country. Sa bahin sa usa ka political analyst, if they had the numbers, no, if they were confident with the numbers yesterday, why did they not elect a new Senate President? Diba? They elected an acting Senate President. Bakit hindi sila nag-elect ng new Senate President? I guess because they know that 12 would not be enough to elect a new Senate President. dugang ni Beleno tungod sa nahitabong dungan nga pagpangulo, magdala kini og kalibog sa publiko ug dakong krisis sa institusyon. We have two leaderships ngayon sa Senate. So yung tanong natin, sino ngayon yung susundin ng mga tao? Although may mga nagsasabi na, although sinasabi ni Senator Chis na yung kanyang pag-attend, no, is in order for them to move on, no, at makapagtrabaho na yung Senate, for me, it provided more harm than good. I can compare that, no, with yung problem natin, no, sa isang quicksand, no, that the more that you move, the more that you go deeper. And I think that's the problem with the Senate right now. Gipunting ni Attorney Cunanan nga daan ng gihimugatan si Korte Suprema
ang separation of powers sa tulo ka sanga sa gobyerno. Kamatud pa, dili sila kahilabot sa Senado. Apan, In an earlier decision of the court, the court actually decided as well na if there is already a violation of the Constitution, so that is when the political question becomes a judicial controversy, and that's when the court could step in to interpret how the Constitution was used in this varying circumstance. Sara, sa bahin sa Malacanang, si Senator Gatchalian matud pa ang lehitimong Senate leader sa kaparehong basihan sa Supreme Court ruling sa Avellino versus Cuenco. Pero ang PDP, sumala sa PDP ang Partido Demokratiko ng Pilipino nga sa usa ka pahayag nga mag-file sila og petisyon sa Supreme Court nga nagkwestiyon sa legalidad sa Senate leadership sa grupo ni Senator Gatchalian. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.